Nama Sudin eh? Sudin, betul Sudin. Sudin Jamaluddin? Ni booking saya bang Bang, lepas saya ada orang tak bang? Tak ada. Saya nak 5 minit, 10 minit boleh tak? Player lambat lah bang. Tak boleh abang sebab kalau ikutkan 5-10 minit tu start lambat pun sama kan, on time juga. Ya. Tapi saya kenal owner bang. Kenal owner? Ya bang, saya kenal owner bang. Abang kenal owner? Ya, betul cakap bang. Betul? Betul. Okey, jap. Weh, Sudin tu kenal owner tau. Ha? Dia kenal owner? Itu Sudin kenal owner tau. Bos, you tahu? Itu orang, dia kenal owner tau. Itu Sudin, dia kenal owner. Okey, perhatian semua, minta perhatian. Sudin yang ada kat kaunter ni, dia kenal owner Dia kenal owner.